Hello everyone, welcome back to my channel and thank you so much for joining. Re tlo bolela ka Makhumalo o postile picture ga go ka nako ile gore o promote diaparo ja ladies mo ile gore e bile di underwear ja ladies na pile o ba tsamaile le baba Mseleku ka lebella ka re Makhumalo ge a nne le baba Mseleku ke thoma go gopola gore go nele nako ile gore o tlhaloseditse baba Mseleku gore o nyaka go promote di underwear ja ladies o na le dili le bona go mme a gopela gore o tlo dumela gore a dire tsona le jo baba Mseleku a bolela gore a ke dumele gore mosadi ya ka se be apara selo e ka ba ile gore ntho ya ngwe e promote kwa le tlo apara go ba go tlo diragalang Makhumalo a bolela gore re tlo apara mo re tla be re ya ino ba gore wena ga o kwishishi mara re tla be re apere di bradi wa bona a re ge ile gore o ka se apare a ke dumelang le seo ene bile ke tlo sepela le wena ka gona go bona gore ntho ya ngwe e dira ke yona na Makhumalo a re o a go gona ga le gore o ka sepela le nna di le ke ne le bona le nna le bona ke ya rena fela ga e include wena a o tsene ka mogara ga yona jale ke re yo Makhumalo kere ya ga go nkare golela godimo mosadu phela le ka mo o matasa-tasa jale ke bona ana le baba Mseleku a bolela gore yena Makhumalo a ngwadile gore go rata le go se rate gore mang o reng mang ga reng a kenya go tseba se shelang go gore nna le baba Mseleku re a ratana e bile re tswela pele ka lerato la rena a gona le se leng gore se ka thibela gore rena re ratane ga bile batho ke ge ba thomo bona ngwadile ka mogola ba commenta a di furniture ena Makhumalo ba bolela gore ga ba rate ka mogo ile gore baba Mseleku o dira ka gona taba gore a kgethologanye basadi bale ke ile gore e tlo dira gore dintwa ka motseng wa gago di skebe tša fela ka thomo nagana gore bana a re gopola ga botsebotse baba Mseleku o ba bolela gore Maqele ga a dire position ile ya gagwe ga e sware ga botse jwale e tlo ba mosadi ya mathomo ka molomo mara ba gona ba tlo tšeang position ya gago ka no nagana ka re go ra gore mohlomongwe baba Mseleku ga be a bolela sola position ile gore e tlo tšea ke Makay gore Makhumalo o tlo tšea position ya Maqele ya dilo ka mokana ba di begela ena and then ya ba ene a decide gore yena o dira jwang ka tsona le tšo ka ge ile gore Maqele o ka re o thoma go ngala-ngala ge o iwa kae o diriwang ene Makhumalo o bontšha le motho ile gore o amogela isithembu ga ana le bothata le polygamy ebile o tlogane o amogela ka dilo ka mokana o tsho baba Mseleku ya bolela gore Maqele ga bereki o no dula ka gae o gabisitse so tabe e dirang ya go kgethologanya basadi ba gagwe le nna ke bona o kare e tlo ba fihlisha bothateng basadi ba le ba tlo bona o kare go ne le o e leng gore o beta tana o mongwe mo la ile gore ka mokara ga bona ba tswana ba lekana eno ba ile gore ba ngalo ba fetana ka di gore mang o bereka kae mang o na le ding kae mang o gona o dira eng mara jwale ga bolela gore Maqele ga bereke a re sa tseba ene ka motsebo gore Maqele first wife ga sa kwana le Makhumalo o sa tlo ba gona mo di show njela ka ge ile gore ga ba sa kwana mara ke lebeletse Makhumalo ke bona o ka re ke motho ile gore ga na pile ana le bothata o ka re ga sware le batho segopi o bontšha ile gore o lokile eno ba ile gore go ba mosadi wa mathomo go busha wa go rata go ba kgošigadi ke yone e kare ke e bona ka yena mara for gore a kalwa le bona a ngapana le bona eno ba ile gore o rata go ba first wife o nyaka go bona ile gore ke yena busha mola ile gore mmaene a se motho ile gore o rata tsona le ja mogoto ke motho wa go rata go ikomolela ke motho wa go se rate go balabala le motho a ngangele motho a re ya go mosadi wa mafello re lebella Mangwabe Mangwabe jwale ke mosadi o le leng gore yena ya go tseba selo ba nya go tseba selo ge le gore baba ga nya ke selo ga se nyake ene bile ga tlo baka le motho so yena o ikeme wa tseba gore yena ke yena mosadi ya mafello ga nya ke position a nya ke selo ene ba ile gore ga sa dumele gore baba Mseleku o tlo kry-a ingomo baba Mseleku ga ke re ingomo e fella gona mo le yena baba Mseleku wa kwishisha mara se se go sha mohloko go gore ga e sa le mosadi ya mafello o tlile o gorogile so se ra gore Mangwabe Matepa le be a dira
a gore a re sa tlo a bona ga botse maybe baba Moseleko o pushitše ke mangwabe gore a feletšanya ka mosadi o mongwe ka gele gore o a bona gore o na le go modima ga re hehehe o na le go mo re ai a ke go feselo baba lala robala re tla bona gore re tlatle re go fa inkomoneng jwale a re wo ke tlo mo humana ga ntsebe nna baba Moseleko nna mosadi o mongwe ke tlo mo nyaka a ke palle go nyaka mosadi o mongwe ke na le saka so ene ba tseba gore Sithembu ke Sithembu gore motho le gale ga ba re o funa inkomo uno a ke tsebe gore o ba le serious o ba ifuna ka nnete go ba jwang ka gore nyatsi a ke re gona mosadi shulo wa motishagane jwale o re tlo ba mosadi ya bo 5 ga shala tisha mosadi o mongwe wa 5 gore ge ba le ba motima tše e leng gore wa dinyaka ga di humane ya gona kwa mosadi ngola le gona mosadi o le yena ga fihla o tlo lapa le yena o tlo no motima a se mo fe inkomo ge a fetša go se mo fe inkomo o tsamaya gape a nyaka mosadi o mongwe gape wa bo 6 ola wa bo 6 le yena ga tloela ndao a tloela a thoma go se mo fe inkomo a nyaka wa bo 7 ke re bona baba Moseleko sa tlo mola gona ke bona re sa tlo bona mehlolo ke bona ile gore o tore gantse a dutse le mogalabe a na le bo ba 50 a be a ne le basadi ba 10 a ke tsebe gore lena le bona jwang taba ka gore sho phela a tlalletša ke jona tšeo and thank you so much for watching please don't forget to like comment down below gore lena le bona jwang and to those who didn't subscribe please subscribe down below tada